Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha rero, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Tugarutse aka kanya mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi rero biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugaragara, ariko cyane twebwe twibanda ku mutekano, politiki ndetse kandi na diplomasi. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2025. Turi mu mpera z'umwaka, twifuriza inshuti ndetse kandi zakadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote gukomeza kumererwa neza ndetse kandi no kurindwa n'Imana mu byo bakora byose, kandi tunabwira abatameze neza yuko byose bibaho mu mugambi w'Imana. Tugarukanye rero icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Turaza kugaruka rero ku cyitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku ijambo ridasanzwe yavuze, yabwiye abaturage risoza umwaka, aho mu magambo yagaragaye uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze harimo nuko rwose we yagaragaje yuko yijunditse igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ngari gutegura intambara yeruye hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yuko kandi n'igihugu cy'u Rwanda nacyo cyagiye kivuga yuko mu gihe uwo ari we wese waba uri gutegura intambara cyangwa se ari gutegura icyago ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, nawe atazigera yohererwa na gatoya n'inzego z'umutekano, cyane igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kidahwema kubwira buri muntu wese yuko kiryamiye amajanja. Ibi biraza bikurikirwa na FDLR yavuzwe yuko ngo nayo iri gutegura kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko igahera mu mijyi itandukanye irimo za Musanze, irimo za Rubavu, ikahungabanya umutekano, igatega ibisasu ikabituritsa. Nyuma yaho ku munsi w'ejo mwabonye itangazo FDLR yasohoye ibyihakana ivuga yuko ngo ahubwo ibikorwa bizakorwa n'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kwereka amahanga yuko ngo iyi FDLR ngo iri guteza icyago mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ibi byose bamugomba kubimenya. Muri rusange mu budasa bwacu aho tuba turajwe inshinga no kubagezaho amakuru meza yimbitse kandi yeruye ku budasa bwacu bwimbitse kandi bweruye. Turagaruka rero ku kijyanye na Wazalendo zaciye ibintu mu mujyi wa Uvira, biri kuvuga yuko Wazalendo rwose zakamejeje. Uko umunsi ugenda uzaza undi Wazalendo ziravugwaho ibikorwa bidasanzwe, nyuma yuko umutwe wa 23 uvuye muri Uvira, ariko biravuga yuko ibice nka za Gomba, imisozi nka za Kawezi, imisozi nka za Kavimvira n'ahandi hatandukanye hakiri kuvugwa ibikorwa biri gukorwa n'icyitwa za Wazalendo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turibuze kugarukaho tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, turanyarukira mu misozi y'Iminembwe, abaturage barenga 63 ku munsi w'ejo, nyuma yuko indege za drone zidafite abapilote zarashe muri biriya bice, biravuga yuko abaturage benshi bahasize ubuzima. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turibuze kugarukaho tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, turagaruka ku cyitwa Warikare, tubabwire agace kabirimo imirwano idasanzwe. Ni imirwano idasanzwe yasakiranyije uruhande rw'intare za Sarambwe ku gitero bagabye ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, bafite gahunda ngo yo guca intege FDLR ziri muri ya misozi yahariya muri teritwari ya Warikare. Tukiri muri ibi bice rero, turagaruka no muri teritwari ya Masisi, hari misada iri kuzanwa, iri gukurwa ahitwa za Bugembwe na Busangara ku mihanda Route Nationale 5 berekeza ahitwa za Nganjo. Bikavuga yuko ibi byose biri gukorwa mu rwego rwo kongerera ingufu y'umutwe mu misozi ya za Kishanga, kugira ngo n'ubundi babashe kuba bagaba ibitero muri teritwari ya Warikare. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe dufite muri Kivu y'Amajyaruguru, turagaruka ku mikwabu ikomeje guca ibintu muri Rushuru, imikwabu iri guca ibintu muri Goma, ahitwa za Rusayo, ahitwa za Rutoke, Mukakatindo, za Birere, Kayembe yose na za Hukumu. Icyitwa imikwabu ikomeje gukorwa n'uruhande rw'intare za Sarambwe. Byose tukibirimo rero turabihuza n'ibiri kuvuga ndetse kandi n'ibikwemezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC hari abasirikare bagera kuri 3 bandi bagiye gukurikiranwaho ubugambanyi bukomeye cyane, ngo nabaketsweho ubugambanyi bukomeye cyane ngo gukorana n'uruhande rw'umutwe wa 23. Byose turabyinjamo tuze kumenya uko situation ihagaze. Turaza kugaruka kandi ku nama yateranyije inteko y'umutekano ya Loni yabereye i New York muri Leta Zunze za Amerika, tuze kumenya ese imyanzuro yafatiwe muri no nama ni yihe. Byinshi rero ibyibanze byari mu ntego y'iyi nama harimo yuko ngo hari hagamijwe gutora indi manda y'umwaka MONUSCO igomba kumara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
bikavuga yuko rero ibindi byaganiriwe muri ino nama harimo yuko MONUSCO ishobora gukora bitandukanye n'uburyo yakoraga cyane. Bivuga yuko iyi MONUSCO ishobora kwibanda cyane mu bice byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeje kumvikanamo umutekano mukeya, cyane cyane nko mu bice ngo M23 irimo cyangwa se itaragiramo, bikaba byajyamo aba basirikare ba MONUSCO. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe dufite aka kanya, turagaruka ku batowe bahawe ububasha bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'i Washington ndetse kandi n'i Doha muri Qatar. N'amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda i Washington ndetse kandi n'amasezerano yasinywe hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FARDC muri Doha muri Qatar. Nyamuneka ni ku budasa budasanzwe, bikanavuga yuko kandi muri bice M23 iri kuvamo hashobora kuba hazanwa abandi basirikare. Bikanavuga yuko ku ikubitiro Qatar ari ishobora kuzana abasirikare bagomba gucunga uno mujyi wa Uvira, nyuma yuko n'ubundi ngo Qatar ariyo M23 yizeye kuruta uwundi muntu wari we wese. Nyamuneka ngo ni ku cyifuzo cya M23, nyuma yuko kandi M23 yatanzweho itegeko na Leta Zunze za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye yuko nibuza igomba kuva ibirometero bigera kuri 70, igomba kuva muri Uvira ariko ikajya muri pozisiyo ziri hafi y'ibirometero bigera kuri 75. Ni mu gihe kandi bivugwa yuko ngo MONUSCO igiye kongera ingufu zidasanzwe mu misozi ya Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru mu buryo butandukanye n'ubwo MONUSCO yabikoragamo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe turagaruka ku byavuzwe n'ibihugu bitandukanye. Leta Zunze za Amerika bagize bati turashaka yuko M23 iva mu misozi yose ifite ya Uvira, ariko cyane mu bice bitangatanze Uvira. Turifuza yuko uyu mutwe uva mu bice bitangatanze Uvira ukegera muri pozisiyo ziri hafi milimetero bigera kuri 75. Ni mu gihe kandi igihugu cy'Uburusiya nacyo cyunzemo kiti M23 igomba kuva muri Uvira ndetse kandi ikajya milimetero bya kure cyane uvuye mu mujyi wa Uvira, nk'uko amakuru ari gutangazwa cyangwa iri guturuka muri bice bikomeje kugenda bitugeraho. Ndetse kandi bigaragara yuko ku ruhande rw'umutwe M23 bakomeje kutunga agatoki cyane ibihugu by'amahanga bikomeye cyane. Ngira ngo hari n'byinshi byagiye binavuga cyane bivuga bati M23 ngifatanya ngo n'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nta kuntu leta y'igihugu cy'u Rwanda cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zimaze gutera ibisasu bibiri Rwisankuku zateje akaga gakomeye. Nubwo ubuyobozi butaratangaza ku mugaragaro ingaruka z'ibi bitero, abahatuye bavuga ko ibintu byinshi byahangikiye birimo imirima, ibikorwa remezo nk'amazu n'ibindi bitandukanye. Ni ibitero kandi byagaragayeho drone zazengurutse mu kirere cya hano Rwisankuku mu misozi hafi na Mikenke, ibintu byateje ihungabana n'ubwoba bukabije mu baturage b'abasivili. Ibi bitero by'uyu munsi si ibya mbere. Mu minsi mike yishize Rwisankuku kandi Mikenke na Rugezi byibasiwe n'ibitero nk'ibi, bisa n'ibikomeza kongera impungenge muri ino misozi ya hano i Murenge, aho abaturage bakomeje guhangayikishwa n'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage batuye muri ino misozi y'Umurenge. Amuneka FRDC yo ikavuga yuko impamvu igaba ibitero muri ino misozi, ngo ni mu rwego rwo guhangana n'umwanzi, ngo nyuma yuko FRDC ngo yamaze kumenya yuko bamwe mu baturage batuye muri bino bice bya Mikenke na za Rugezi ngo bacumbikiye bamwe mu basirikare ba M23, ariko abahanga mu by'ubusesenguzi mu by'intambara bakavuga yuko ibi bintu FRDC biri gukora bigize ibyaha by'intambara. Nyamuneka ibintu ntago byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no guhindura isura. Nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Ibi bitero by'uyu munsi byateje akaga gakomeye kuko baravuga yuko abaturage nibuza batari hasi y'ijana baguye muri ibi bitero. Ni mu gihe kandi umutekano ukomeje kuba muke mu misozi y'Umurenge,
abanyamurenge bakomeje gutabaza amahanga basaba ko ijwi ryabo ryumvikana ku rwego mpuzamahanga mbere y'uko ingaruka z'imibereho mibi zirushaho gufata indi ntera. Ntabwo byoroshye rwose ahitwa mu gihugu cy'u Burundi, mbibutsa yuko ariho hategurirwa ibi bitero by'indege za drone n'izi ndege za Sukhoi 25. Nyamuneka rero ibintu ntabwo byoroshye, abasenga musengere igihugu cy'u Burundi, abasenge musengere igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaturage batuye muri ino misozi y'iminembwe bakomeje guhura n'akaga ndetse kandi n'ibibazo bikomeye cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bari kwibaza rero bati ibi bitero by'indege za drone bizarangira ryari cyangwa se iherezo ryabyo rizabirihe, bigashobirana cyane kuko uko umunsi ugenda uzaza undi FRDC niko iri gutegura amaoperasiyo adasanzwe mu rwego kugira ngo bashegeshe bikomeye uruhande rw'abaturage batuye muri ino misozi y'iminembwe. Ntabwo byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Biravugwa rero ndetse kandi biremezwa yuko tukiri muri Sud Kivu yuko imisozi y'imwenga ahitwa za Kasoki M23 yahazanye abasirikare benshi cyane, nyuma yuko Kasoki bayambuye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko n'imisozi yitwa za Kabilomba, ahitwa za Mwana Nzombe n'ahandi hatandukanye M23 yamaze kwashinga amatako ngo mu rwego rwo kugira ngo uyu mutwe M23 ubashe kuba wahangana n'ibi bitero by'indege za drone za FARDC zikomeje gushegesha bikomeye abaturage batuye muri iriya misozi y'umurenge. Ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru dufite abaturage bahunze bava Uvira berekeza mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko ngo abenshi muri bo igihugu cy'u Burundi kiri kubakurikirana, kiri kubakekaho cyangwa se kubashinza yuko bashobora kuba ari abagambanyi. Ibi bintu rero biri buze guteza ikibazo gikomeye cyane kuko leta y'igihugu cy'u Burundi yo irashinza bamwe mu baturage kuza mu kavuyo bava muri Uvira ariko bakaza bihishe mu ishusho, ngo bakaza bihishe mu ishusho y'abaturage bahunze Uvira cyangwa bahunze intambara, aho rwose benshi muri bo ngira ngo nabonye urimo ni umukobwa umwe witwa ngo Niyigena Jacqueline, harimo umugabo umwe witwa ngo Ndengeyikiza Emmanuel, batawe muri yombi barashinjwa kuba bafitanye uruhare rukomeye gufatanya na M23. Ibintu rero ntabwo byoroshye, ibintu bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Icyitwa abaturage bo bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa gufatanya bya hafi n'umutwa M23 nk'uko amakuru ari guturuka hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri kuvuga yuko bamwe mu baturage batuye mu misozi ya za Uvira ndetse kandi n'abatuye mu gihugu cy'u Burundi bo amakuru mpamo yuko aba bantu bakomeje gutabwa muri yombi cyangwa se bamwe muri bo banahatwa kiboko, babita ngo ni ibyitso. Bivuga yuko bikomeje kugenda byiyongera, ariko nanone ku gihugu cy'u Burundi mbibutsa yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko hari amavugurura agiye gukora mu gihugu cy'u Burundi, cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, cyane anakemura ngo ikibazo cy'amakimbirane amaze iminsi anugwanugwa yuko ashobora kuba afitanye n'uwitwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye we yitangarije yuko atakwigera ashyira kure Perezida Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo, ngo kuko yaba yikoze mu nda, kuko ngo uyu mugabo amwizereramo nk'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, rero ugomba kwifatanya nawe mu nzira zose zishoboka mu rwego rwo kurebera hamwe buryo ki umurongo mugari wo gushakira igisubizo igihugu cy'u Burundi, nk'uko we avuga yuko rwose ngo uyu ari murumuna we, birenze kuba ari generali, nubwo hagiye havuga amakuru ko ngo habayeho icyitwa kutumvikana hagati y'uyu mugabo na General Prime Niyongabo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we
abihakana yivuye inyuma avuga yuko nta kimbirane na rikeya afitanye rwose na General Prime Niyongabo. Ni amakuru rwose aba akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Aya ni amakuru aba akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe twihuse cyane, reka tujye mu misozi iwarikare tumenye uko situation ihagaze. Agasozi ka Warikare, imisozi ya Warikare rwose yo ikomeje kuvugwaho byinshi, ariko ngira ngo muri no minsi umuntu aravuga Warikare umuntu agahita yumva icyitwa FDLR. Hari amakuru yuko ngo FRDC yazanye ibikoresho n'abasirikare ahitwa Taweza no misozi yahitwa Zayishunga, bikavuga yuko rero ibi FRDC yabikoze mu rwego rwo kugira ngo imisada ndetse kandi ikomeze kugenda ihabwa abasirikare ba FDLR. Nubwo ibi byakozwe na FRDC ariko nanone biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa imirwano yo yaciye ibintu ahitwa Mutumoja hari hafi na Noto. Imirwano yasakiranyije M23 bivuga yuko ibi bitero byavuye ahitwa za Bihambwe byagabwe n'abakomando b'uyu mutwe bagashegesha bikomeye ngo icyitwa ba FDLR bari muri ya misozi yahegereza muri ndetse n'ahitwa za Noto. Ibi kandi bikavuga yuko n'ubundi FRDC yo idacika intege mu kohereza abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho biri kuva mu majyaruguru ya Warikare byerekeza hano mu misozi yegereye Byungu ndetse n'ahitwa za Buringa. Nk'ubu biravuga yuko Antonov ihetse ibikoresho byinshi n'abasirikare yagaragaye mu misozi ya hano muri teritwari ya Warikare izaniye abasirikare ba FARDC. Nyamuneka muri rusange ndababwiza kuri ko ibintu bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ni ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rukomeje kuba icyitwa akasamutwe ku rwego rudasanzwe. Murakoze cyane rero, mujye mwibuka kwibana nanjye mufyonda subscribe, like, share, comment ni ingenzi. Aho bigenda neza bitagenda neza mutubwire, tugaruke n'icyitwa imbaduka gikomando n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi.